Ile pesa tulitenga, nataka kuhakikishia nyinyi pesa yenu iko sawa. Tumeanza sasa kuitumia kwa ile miradi ambayo inatakikana kusaidia nyinyi. Sana sana miradi ya maji tutaiangalia kuhakikisha makandamia, avocado na mimea ingine itakuwa sasa tunaambatana pamoja ili tuendeshe kaunti vizuri. Marite ya kompito aromano michuka veria pidhandi chamani wakiama kia Miraa kita Meru Miraa Farmers and Traders Sacco na chamani wakiama kia Miraa kita Meru Miraa Traders and Farmers Networking Organization CMBO. Uni kambite ya kumaneja ntaturia siaretwe ni Atongeria wa Arimi wa Kenya tawa mami kionjuri kuwa Mbeca cia Miraa ikayirwa imera bingi bite Miraa batu tutukorea imera bingi bionda no tubirima lakini rais yeye ko mugabe rais Uhuru Kenyatta ya Meru arawa Mbeca atenisia Miraa ya na kaunti ya Meru ata irawa ya na kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka kana kaunti ya Embu awere Mbeca hii ni cia kaunti ya Meru cia ntoba Miraa ata wori si imera bingi bingi ni bitura kwa Mbeca kinya no ni thirikari no tire bo ya Mbeca ira se imera bingi batwa turi antoba Miraa twira batu ngabanegere itu no batimane na wasiri Arimi Kenya yonde na arandie noe amwire batu ingese to semira gutenda cia yoro imera bingi ni siye tu mwethe ni ira tuona cia Miraa acia gere itu tagarande no tumonere thina cia Miraa gethanire gune ireko amenye Miraa etiandwa mutu yonge oro etila guthuka lakini akaleta kithio nto atukaurwa kithio nto machini mirera kinya kathiwe go uniform of powder nikamkuwa nikire itu na atolele tu antoba Miraa tu antoba ke twende agetho na mwana omuongo nonda na atumenye ora kumenyera imera bingi kinya tu Miraa itu no turi matu utibingi bibo bikunegelete Miraa ndika tukuburomba tafadhali itu bitu mangi ujure nu etoke ya mailitha tu eyo ari na batu na amani wetwira Mbeca zetu cia president cia Tharaka na cia Embu turi ari ba Miraa itwawe itutethie irure thoko cietu irure thoko cia Miraa igwithie seminars ichoke sibwithirie utafiti Miraa kenda yomba kuuma nya njuiso ito buromba Atongeria betu tafadhali rekeni na rurigitho rwa Mbeca twahawa nenkerenie ne Mbeca bartengui kinya ke implementation era saino ni mwangi kiunjure batu itwete itu mumemba kire Meru Miraa Farmers and Traders Sacco lakini baadaye tisianga kwe mtu wetere achoka ringi na nyuma toibwa kinya mwangi kiunjure na sainire kuri ungi wetere are omemi fatra na tutimuisie bibyo ngo itukulamikira tuime fatra ture kundike lare na lare no Mbeca ya Miraa maua nikamirera andro njusi na uko ungeke andi njusi kiama kelare kira kia foundation ya Miraa ikyo kina biashara ikyo kina kamatiba Miraa ba Mombasa ba Nairobi ikyo kina kila kitu lakini kwetho akete represent kire committee Miraa imakosa ya manene na batwe tukarea kwetho atwena mwakilizi wetu tukaendia petition courtini na topinge Mbeca inyesi enda kaba inyikaria lakini tutuma kwethra twakilizete antu na kubwo tutekire wakilizi kire Mbeca iu ibati guthoike bangairwa so itukuromba tafadhali boye botuthikiri oni mbeta Charles Kamenso vice chairman wa Meru Miraa Farmers Sacco Gutetera lare oni kambe katuyite antu kwena arua nonto bakotheta nonto bakomba kunyanyaswa rais Uhuru Kenyatta aratoa Mbeca turi Arimi ba Miraa na arawa boya Mbeca yu aya na Meru kire Arimi ba Miraa Mbeca yu tucietera mwanka thai takinya ni tumi Mbeca cietu ikwenda kuinyangwa ukethra ni mbinu ya kuria Mbeca cietu bateumba kuiria no nto batu ni tuoleletie na ni akietu ira rais Uhuru Kenyatta igwa twawe Mbeca ni akietu tubati kuthana Mbeca cietu mwanka murimi ro kurima mundene mashinani kira akenkuwa Mbeca cietu ni tuthanwe ithananwe kiri ikundi vira bi organize ithananwe kiri Sacco antu betu baraba mashinani baraba onda ba mashinani baraba onda bari Miraa murimi ora munini wenda munda yawe
ombe kuona sio na siombe wamutethia kuendelea, la sivyo tukayuke action kinyota kotini na utoromie